Arratsaldeon, arratsaldeon eta ongi etorriak. Ongi etorriak izan zaitezte Eusko Gaztedi eta Eusko Alderdi Jeltzaleak batera antolatutako ekitaldi honetara. Hauteskunde kanpainako lehenengo egunean gaude. Hurrengo asteetan ez dakit alpargatak edo katxuskak jantzita, herri ibiliko gara energiaz beterik. Prest eta indartzu gure bizilagunei Eusko Alderdi Jeltzalearen proiektuak helarazten. Gure proiektuak helarazten. Gaur, Bilbon, gu gara protagonista, gazteok. Eta ondo diot, Eusko Alderdi Jeltzaleak, gazteok, protagonista garela eta gaurko ekitaldean horrela dela erakutsiko dugu. La mayoría, cuando organiza actos de juventud, se pone frente a un atril y habla. Frases hechas, proclamas vacías. El PNV organiza actos con la juventud. Nos da voz, escucha nuestras inquietudes y problemas, nos toma en consideración y nos deja decidir, aportar y sumar. El PNV sí cree que, aparte de ser el presente, somos el futuro de este país, y lo demuestra. Y lo demuestra confiando en nosotros, en nosotras, dándonos responsabilidades de gestión y responsabilidades en las tomas de decisión. Tomas de decisión que después revierten en mejores servicios públicos para toda la ciudadanía, que generan más y mejor empleo para nosotros y nosotras. Decisiones que después vienen a desarrollar las políticas de vivienda más avanzadas del Estado y que ahora hay quienes las echan por tierra sin inmutarse. Decisiones que responden directamente a las demandas y necesidades que tenemos en primera persona, que tienen nuestra propia cuadrilla. Eta gainera, bidean laguntzen gaitu. Kanpainako eslogan den batera hori egia bihurtzen da. Baina akatsak egiten guzten gaitu, hori baita ikasteko eta denek aipatzen duten etorkizun erreal horretan bihurtzeko modu bakarra. Udal eta foru hauteskundetan hauetan behetik gora erekiko dugu Euskadi. Eta eraikuntza horretan gazteok asko dugu esateko eta egiteko. Eta esan eta egiten dugu, udaletik, batzar nagusietatik eta alderdietik ere bai. Gaurko ekitaldi honetan horren ordezkariak diren gazte batzuk entzungo ditugu, baina ez dira bakarrak, asko dira, asko gara. Udal ordezkariak izango dira orain protagonistak, bi alkategai, bat gaztea eta bestea ezain gaztea. Bakioko eta Bilboko alkategaiak ditugu gure artean. Txalo bero bat, Gorka Uriarte eta Juan Mari Aburtorentzat. Gorka, eres el tu ejemplo de lo que acabo de decir, 25 años, y ya llevas una legislatura como concejal en el Ayuntamiento de Bakio. Lamentablemente en la oposición, pero con el programa que has presentado a las y los bakiotarras, eso no será mucho por mucho tiempo. Ia egie da. Azkenean egie da, ordu asko egon garela programa prestatuten, hausnarketa sakona egin dugu, baina egia esan behar badut oso pozik nau. Azkenean bakiotar askogaz batxartu ingara eta asko ikasi dugu. Gainera taldeak, aurkezten dugun taldeak, ilusio eta gogo itxelak dekoguz. Lehenik eta bain, arratsaldeon dan hori eta eskerrik asko bihotxez gaurko ekitaldi honetako protagonistetako bat izateko aukera emateagatik. Egia esan da, itxelesko erantzukizuna da hemen egotea, zuon aurrean egotea, eta aldi berean ere bai, placer bat da hemen Bilbon egotea. Y desde luego es un placer compartir este acto y este tiempo contigo, Juan Mari. Hoy me ha tocado venir a mí aquí a Bilbao, pero bueno, cuando tengamos un poco más de tiempo vamos a estar encantados y nos vamos a encontrar en Bakio, porque ya sabes que estamos encantados de recibirte allí en Bakio. Como ha dicho Aitor, bueno, como ha dicho Aitor, sí, tengo 25 años y soy concejal esta legislatura en el Ayuntamiento de Bakio. Y efectivamente, hace unos meses me han elegido como candidato a recuperar la alcaldía para EAJ-PNV. En este sentido, quiero agradecer a todos los afiliados y a todas las afiliadas por haberme dado esa confianza. Y precisamente ahí está el ejemplo del compromiso real del Partido Nacionalista Vasco con la juventud. Creo, sinceramente, que ha sido un ejemplo de confianza enorme haberme delegado esa responsabilidad. Eskerrik asko, bihotxez.
Egia esan da, ez da erreza izan oposizioan egotea, baina bakiotarren onurako proiektuak eta ekintzak etengabe planteatzen ibili gara. Arlo guztietan, beti gure bizilagunen ongizatearen bila. Eta jakina, aurrean dekogun erronka gogoz hartzen dugu, eta horretarako garatu dugun programak ilusioz betetzen gaitu. Bakioko txoko guztietatik banatuko dugun programa honek bereziki puntu bateko eta asko kezkatzen dozte. Bai gazte moduan eta bai Eusko Alderdi Jeltzaleko militante moduan, eta hori etxe bizitza da. Gazteo gaur egun bakion ezin dugu gure bizi proiektua garako, ez dugulako gure herrian bizitzeko aukerarik eta udalak ez du konponbiderik eman nahi. Nik bakiotarri nire hitza ematen diet, hauteskundeak irabazten ditudanean bakioko gazteok gure etorkizuna bakion eraiki ahal izango dugu. Nire hitza dekozue, bakio gazteentzako herri erakargarri bat bihurtuko dugu. Danon artean eta elkarlanean. Ni bezalako gazteak eta hor aurrean ikusten doazen gazte askoren moduan badakigulako gaur egungo egoera ez dela erreza. Ez dela erreza. Orduen guk horretarako bakioko gazteoi gure herrian, gure bizi proiektua bizitzen lagunduko ditugun ekintzak eta politikak irmoki sustatuko ditugu. Eusko Alderdiaren Jeltzalearen hitza dekozue. Oso harro sentitzen naiz Eusko Alderdi Jeltzalearen taldean egoteaz. Benetan, uste dut gurekin, gazteokin, konprometituta dagoen alderdia dela, baina ez da kanpotik egiten den konpromiso hutsa ez. Benetako konpromisoa da, gazteok Eusko Alderdi Jeltzalearen muinean gaudelako. Eusko Alderdi Jeltzaleok ere, gazteok ere Eusko Alderdi Jeltzalea osatzen dugu. El PNV tiene cerca de 128 años de historia y en todos estos años ha sabido lo que los barrios, los pueblos, Vizcaya y Euskadi han necesitado. Siempre estamos ahí, en la calle, con la gente, trabajando y luchando día tras día para mejorar la calidad de vida de nuestras vecinas y de nuestros vecinos. Por lo tanto, que no nos den lecciones de lo que tenemos que hacer, porque lo tenemos muy claro. Seguir trabajando como siempre lo hemos hecho hasta ahora, gu gurera, a seguir impulsando Vizcaya, Gipuzkoa y Araba, a seguir creciendo y seguir defendiendo nuestro territorio. Aurrera bakio eta aurrera Vizcaya! Mila esker Gorka, honen opa dizugu eta ziur gure herrengo hizlaria bidelagun izango duzula. Alkate ona, zintzoa, arduratsua eta langilea. Juan Mari, zurea da hitza. Lehenik eta behin, plazerra da, Gorka, nola ez, zeugaz konpartitzea hain berezia den momentu hau, eta ziur nago nire udako herriaren urrengo alkatea Gorka izango dela. Y antes de que se me olvide, sabéis que siempre digo que no voy a hacer ninguna promesa, hoy voy a haceros una. Os prometo que voy a seguir dando pedales. Bueno, lehenik eta behin eskerrik asko. Benetan eskerrik asko zuoi azken urte hauetan lanean egon gara, elkarlanean egon gara, eta nahiko nuke eskerrak ematea zuen laguntzagatik. Eman didazue izugarrizko indarra alde batetik eta beste alde batetik izugarrizko ilusioa baita ere. Eta nahiko nuke eskertzea zuen implikazioa, zuen parte hartzea Bilboko etorkizuna eraikitzeko eta baita ere Bilbotarron bizikalitatea hobetzeko. Azkenean bakigu zeintzu diren zeuen kezkak, enplegua, etxebizitza, berdintasuna, kirola, euskara, segurtasuna, zeuen kezka horiek nireak dira. Eusko Alderdi Jeltzalearen kezkak dira, nola ez. Nik beti lan egin dut eta lan egingo dut zuen bizi proiektuak duintasunez eta bizi kalitatez
egiteko aukera izan dezazuen. Eta baldintzak hobetzen saiatu naz beti hori izan da neure konpromisoa eta gaurtik aurrera baita ere hori izango da neure konpromisoa. Las mujeres y hombres del PNV, con vuestra participación, queremos tomar medidas que sean concretas, que sean consecuentes y reales y que os ayuden de verdad en vuestros procesos de emancipación. Y decimos una cosa, que os ayuden. No sacamos conejos de la chistera para daros promesas falsas que luego algunos nunca van a cumplir. Pero queremos ayudaros a que tengáis un proyecto vital que sea digno, con empleo digno, con acceso a la vivienda, con ocio y con calidad de vida para todos y para todas. Bilboko gazteek balio sendoak alde batetik eta partekatuak izatea nahi dugu. Hori da geure helburua eta horretarako zeuen laguntza behar dugu. Gaztei aukerak erraztu nahi dizkiegu aisialdian, kirolean eta kulturan ere. Haien eskura, zeuen eskura dauden bitartekoak eta zentroak eskainiz hezkuntza eta prestakuntza arloan. Eta egiazko bizi proiektua egiteko itxaropena, enplegua eta etxe bizitza bermatuz. Bilbo gazteentzako hiria izan behar da, eta hori denon artean egin behar dugu. Bilbo hiri unibertsitarioa, balioen hiria, talentu eta enpleguaren hiria, aukeren hiria eta aisialdirako hiri erakargarria. Eta horrekin batera Bilbo gaztetu nahi dugu. Alkatea veteranoa, baina Bilbo gaztetu nahi dugu, nola ez. Eta neurri batzu dauzkagu hori eitzeko. Gazteetan erabekiko informazio eta komunikazio kanalak sendotu. Emantzipazioari lotutako bizi proiektuak erraztea, gazteei zuzendutako etxe bizitza eta enplegu politika bereziekin. Bilbon gazteen emantzipaziorako euskal bulegoa garatu. Gazteentzako hezkuntza, prestakuntza eta unibertsitate sarea indartzea. Haur eta gazteen parte hartzea sustatzea. Soy consciente de las dificultades que tiene la juventud, que tenéis la juventud, y lo que os preocupa y lo que a nosotros nos ocupa. Os lo decía en euskera, os preocupa el empleo, la vivienda, la igualdad, la seguridad, el euskera, la cultura, el deporte. Pues todas esas quejas son nuestras quejas, son las quejas del Partido Nacionalista Vasco. Quiero trabajar junto a vosotros y vosotras, trabajar de la mano para que Bilbao tenga unos valores sólidos, unos valores compartidos, que trabajemos juntos en el día a día para conseguir una ciudad de valores, una ciudad donde los ODS tengan protagonismo de verdad. En definitiva, una ciudad en la que la juventud encuentre oportunidades, con expectativas de crear un proyecto vital que sea real y que sea posible y con políticas de vivienda y de empleo que os ayuden a llevar adelante ese proyecto vital. En definitiva, que tengáis delante de vosotros y de vosotras un presente, pero sobre todo un futuro ilusionante y digno. Tenemos mucho hecho, sobre todo porque os tenemos a vosotros y a vosotras. Tenemos a gente como Gorka y a tantos y tantas que estáis asumiendo compromisos y que es de agradecer por parte del partido. Por eso queremos posicionar a Bilbao como una ciudad para la juventud, como una ciudad donde la juventud sea protagonista hoy y siempre, Aitor, siempre a partir de ahora. Y si no lo hacemos así, nos estaremos equivocando. En definitiva, tenéis que ayudarnos a rejuvenecer Bilbao, a hacer que Bilbao sea una ciudad joven, a llevar adelante una estrategia municipal de políticas de juventud, que nos lleve a desarrollar ese proyecto de Bilbao Hiri Gaztea, que tenga equipamientos de proximidad como la Perrera o el próximo Frontón de la Esperanza, que seamos capaces de consolidar los canales de información y de comunicación con jóvenes y adolescentes, que desarrollemos en Bilbao la Oficina Vasca de Emancipación Juvenil, que posibilitemos proyectos vitales de emancipación con políticas dirigidas a la juventud de empleo y de vivienda, que seamos capaces de fortalecer el tejido educativo, formativo y universitario,
que seamos capaces de promover de forma específica la participación infantil y juvenil y que continuemos implementando y poniendo más aulas de estudio. Termino. Un último mensaje, permitirme, muy importante. Para quienes votan por primera vez, para quienes dicen que la política no sirve para nada, para quienes pasan de política, un compromiso os pido a todos y a todas, en todos vuestros entornos. Solo hay un mensaje: hay que ir a votar, hay que ir a votar. Es mucho lo que nos estamos jugando. El PNV, el Partido Nacionalista Vasco, va a ser el partido que más va a hacer por la juventud. Va a ser el partido que más políticas va a desarrollar por la juventud. Y para eso el mejor instrumento es ir a votar, ir a votar, ir a votar e ir a votar. Orain bai, amaitzera noa. Bilbon hasi, ikasi, lan egin eta euskaraz bizi nahi duzuenez gero, udal gobernu sendoa behar dugu eta gazteentzako udal politikak ezinbestekoak dira horrexetarako. Jóvenes de Bilbao, miremos al futuro y construyámoslo entre todos y todas. Bilbon Eusko Alderdi Jeltzalea, Bilbon Eusko Gaztedi, Bilbon Juan Maria Aburto, Gazteon alkatea, gora Bilbao, eta bakion gorka! Eskerrik asko, Juan Mari, y tanto que el voto de la juventud es importante. Va a ser el mejor instrumento para mejorar Bilbao, pero también Vizcaya. Y precisamente de territorio nos van a hablar nuestras dos siguientes oradoras. Lehenengoa, Xiortza Álvarez, Busturia Uribe hauteskunde barrutiko hautagaia. Hirugarren postuan doa, beraz, batzarkidea izango da. Eta bigarrena, Elisabete Etxanobe, Bizkaiko diputatu nagusia izango den lehenengo emakumea. Ziortza, 26 urte, eta Busturia Uribe barrutiko ordezkatzeko ardura duzu Gernikako batzar-etxean. Nola ekingo diozu erronka berri honi? Arrastion dan hori, duela 2 hilabete batzarkide izateko izendapena onartu naben, Bizkaiko parlamentuko batzarkide izango naz legealdi honetan, hurrengo 4 urteetan. Hitz asko etorten jatez burura guzti honegaz, ardura, erantzukizuna, gogoa, urduritasuna, arrotasuna, beldurra. Eta gogoan dekot, kuadrillagaz momentu hura komentatu naben unea, nire erabakia komentatu naben unea. Kuadrillako askok eta lagun askok esan eustien aber zoro ez banauen zelan onartzen duten horrelako erronka handia. Nik esan otzien arrotasun osoz horreaitik onartzen dutela erronka hori, gaztean azelako. Eta izugarri eskartzen dotelako, izugarri eskartzen dotzet alderdiari nigan konfiatu izana. Horrek esan gure dau, badakit horrek esan gure dauela, nire gaitasunetan konfiatzen dabela eta nire eritziak baloratzen direzela alderdi barruan. Eta hori arro egoteko gauza da argi dekot. Nik eskerrak emon gure dautzoaz, esan moduen, zuoi alderdikide guzti eta ordezkariari baita be, gu bezalako gazteongan, atzean dekote zen bezalako gazteongan, konfiantza osoa jartzaitik, benetan. Beti esan dut, Eusko Alderdi Jeltzalea gazteone alderdia dela, eta geur hemen eta nire atzeko jenteagaz ikusi aldugu hori egia dela, hori egi absolutua dela, argi eta garbi. Esan bezala, Bizkaiko barrutia handiena ordezkatuko dut, eta hori izugarrizko konpromisoa da nitzako. Baina segurtasun osoz esaten dut gaur hemen, Uribe kostatik hasita, Lehar Ibaiko Bizkaiko gazteak tranquilegoteko ondo ordezkatuta sentiduko zarielako, eta EAJ-PNV-ek ondo ordezkatuko zaitue. Ederto!
ontze nire egingo dut gure aldun nagusi izango den Elisabetek erabiltzen dauen hitz bat, kohesioa. Kohesioa beharrezkoa dugu. Eta Eusko Alderdi Jeltzaleak badakigu, Eusko Alderdi Jeltzaleko emakume eta gizonentzat hori premiozko dugu. Eta kohesio hori, kohesio soziala beba da. Gizabanakoen artekoa, oreka, edade desberdinetako jentearen arteko kohesioa, gazteon arteko kohesioa, helduen artekoa, nagusiak, denak batera eta bide lagun jardun behar dugu. Horrek bermatuko dau, gizarte, herrialde eta baitabe herri kohesionatu bat izatea, batera lan egitea. Eta ez dagigun astu, ez dugu herri askeagorik izango herritargoaren artean desorekak baldin badauzen. Eta berdintasun eta kohesio horren bermea gu gara, hemen aurrean zauzien gazte guztiok sarie, Eusko Alderdi Jeltzaleko gazteok gara kohesio hori. Badakigulako kohesionatuta egotea zer dan, eta eskutik lan egitea zer dan be, alderdiak betidanik jakin dau horrela lan egitea. Une zaienetan be, batera jardun dugu, eta horrela jarraituko dugula ziur nau guztiz. Gure atzetik egon direzan guztiek egin daben lan osoa aurrera eramaten jarraituko dugu. Eta herri honen etorkizuna izango gara. EAJ-ko gazteok, Euskadiko beste edozein gazteok bezala badakizue, ondo dakizue, beste edozein gazteok dekoriesen ardurak dekoguz buruan, eguneroko bizitzan. Eta horregaitik zehazki, erabaki dugu instituzioetan lan egitea barrutik. Instituzioetan erabakiak hartzea. Benetan, gazteon alde lan egiteko modurik egokiena dala uste dugulako. Gauzak aldatzeko eta hobetzeko be erarikonen adalako. Eta ikasteko be aukera ezin hobea, ondo dakizue. Indartzu eta gogotsu aurkitzen gara Bizkaiaren eta Euskadiren alde lan egiteko. Ondo dakizue hemen zauzien guztiok. Eskatuten dotzuet, mesedez, etorkizunerako bidea batera egitea, alkarrekin eskutik. Ezagutzen nauzuenok, badakizue ilusio eta konpromiso handiz hartzen dutela erantzukizun barri hau. Eta barriro be, irmotasun osoz dinotzuet gazteoi, Uribe Kostako, Mungialdeko, Txorierriko, Busturialdeko, Lehartibaiko eta nola ez Bizkai osoko gazteoi, Eusko Alderdi Jeltzalea izango dela gure benetako interesen alde lan egingo dauen partidu bakarra. Eskerrik asko. Nuestra siguiente oradora se sentará delante de Ziortza en la Casa de Juntas de la siguiente legislatura. La futura diputada general de Vizcaya, Elisabet Echanover. Eskerrik asko denoi arratsaldeon. Niretzat benetan oso pozgarria da ikusti gaur horren beste jente gazte eta gure alderdi honek ez dau zalantzarik etorkizune dekola. Oso garrantzitsua da Bizkaiaren etorkizunan inguruen gaur hemen egotiegaz adierazten duzuen interesa. Zuen parte hartzea oso garrantzitsua da, bere bizikoa dela esango neukenik. Eusko Alderdi Jeltzalea hauteskunde honetara aurkezten da Bizkaia hobea egiteko, Bilbo eta Bizkaian dekoguzen herri guztiak hobetzeko. Eta horretarako Bizkaiko gazte guztiok bihar zaituegu, danok sarie beharrezko eta danok sarie garrantzitsu guretzako. Necesitamos que los jóvenes participéis en hacer de Vizcaya un territorio mejor. Sois una generación excepcional, bien preparada, con ganas de hacer, con buenas ideas, que comprendéis perfectamente el mundo en el que vivimos, el contexto global, social, cultural en este momento. Vizcaya no puede prescindir del talento de los y de las jóvenes, de vuestro talento y de vuestra ilusión. Los estudios nos dicen, en Vizcaya, los jóvenes sois los que miráis al futuro con más optimismo y sois los que más valoráis la calidad de vida que tenemos en este territorio. Miráis al futuro con optimismo, a pesar de que os preocupa, lógicamente, el empleo o la vivienda. Yo me comprometo a trabajar desde la Diputación con empeño en solucionar estos temas, estos dos ámbitos.
Estamos construyendo el futuro de Vizcaya y es imprescindible la participación de la juventud. Por eso, desde la Diputación, vamos a adoptar medidas para que los jóvenes, las jóvenes, puedan desarrollar en Vizcaya su proyecto de vida aquí. Vamos a seguir haciendo de Vizcaya un territorio donde merece la pena trabajar y vivir, colaborando con las demás instituciones para facilitar el acceso a la vivienda. Centrándonos también en el empleo juvenil, que es otra de vuestras preocupaciones, apoyando a los jóvenes que quieran emprender un negocio, trabajando junto a las empresas para favorecer el desarrollo profesional de los jóvenes, reforzando la formación en las competencias y en los sectores donde está el empleo del futuro, desarrollando también proyectos comarcales que respondan a las necesidades y realidades de las personas jóvenes de cada zona de Vizcaya. Entre todos y todas vamos a hacer una Vizcaya mejor. Bizkaiak bere etorkizuna gazteon parte hartzearekin definitu behar dau nahitaez. Horregatik, Eusko Alderdi Jeltzaleak Aldunditik talentudun gazteak lagunduko dauz aukerak izan ditzaten euren proiektuak garatzeko. Enpresekin batera lan egingo dugu, gazteen garapen profesionala hobetzeko. Etorkizuneko sektore eta alorretan heziketa indartu egingo dugu. Eta gainera, Bizkaiko zonalde bakoitzeko gazteok daukazu esan, behar izan eta errealitatea kontutan hartuta, zonaldeko proiektuak garatuko duguz. Bizkaia lan egin eta bertan bizi daiten lurralde bikaina egingo dugu alkarregaz. Beste erakundeekin alkarlanean baita, etxe bizitzara sarrera errazteko zuentzat. Danon artean egin behar dugu etorkizuneko Bizkaia. Destacaba al comienzo de mi intervención la importancia de que estéis hoy aquí y que participéis activamente. Por eso, nuestra idea también es implementar la perspectiva joven en la gestión diaria de la Diputación Foral, para que pongáis vuestra mirada en lo que hacemos día a día en la Diputación. Eusko Alderdi Jeltzalea se presenta a estas elecciones con proyectos para que en Vizcaya las y los jóvenes trabajéis y disfrutéis, para que cuando miréis al futuro sigáis viendo Vizcaya con más ilusión y más optimismo y con menos problemas e incertidumbres. Hauxe da, zer egin behar dugu, maiatzaren 28an danok bozkatzera, bozkatu EAJ-PNV. Eskerrik asko danoi. Jarri gaitza. Eskerrik asko, Elisabete. Hitz ematen dizut, egikide guztiok bidelagun izango dituzula bidai honetan. Eta amaitzeko, azken bikotere emango diogu ongi etorria. Udaletik eta herrialdetik ibili gara, eta orain alderdiaren barruan geratzen gara. También a nivel interno volvemos a demostrar que el Partido Nacionalista Vasco nos da voz y capacidad de decisión. Maitane Ipiñazar es el mejor ejemplo. Ella es burukide del Bizkai Buru Batzar, pero además es parlamentaria. Y hoy está acompañada por Itxaso Atutxa, presidenta de nuestra ejecutiva en Vizcaya, y máxima defensora de que nuestra voz esté presente en todos los ámbitos de decisión. Eskerrik asko bioi. Maitane, 30 urte, BBB-aren burukidea eta legebiltzarrean ez du bertigorik ematen. Arrastion danori, lehenengo. Proposamen biek jaso nauzenean, bai legebiltzarrera joatekoa eta baita Bizkai Buru Batzarreko kide izitekoa, Itxasoren dei baten bitartez izin ziren. Da nik telefonoa ikusi nauenean Itxaso esan nauen, zeo zer apurtu dut. Bai, zeo zer txarra. Zeo zer txarra indot, zeu dei ez badekot, zeo zer apurtu dut. Da, proposamena entzun nauenean, legi esan, ez nauen inolako duderik eukin. Alde batetik, ore batalako Eusko Alderdi Jeltzalea ordezkatzea instituzioetan, eta, erantzukizun eta ilusio handiagaz hartu nauzen erronka biek.
Izan be, gazteak ekarpena tekoguz egiteko. Eta Eusko Alderdi Jeltzaleak aukera hori emoten dozku. Hemen dekoguz adibide onena Gorka dekogu Bakion, Ziortza hemen lehenengo filen ikusten dodaz Gorka bebai, Asier, Naia, hemen dekoguz adibide garrantzitsuenak. Danak ara gazteak, dan otakigu zea behar eta ze nahi dekogu zen gazteak, zeintzut diren gure kezkak. Nagusienak, komentau dire batzuk, baina lana, etxe bizitza, feminismoa, parte hartzea, horritanak dire gure kezkak. Eta Eusko Alderdi Jeltzaleak badaki zeintzut diren gure kezkak. Eta Eusko Alderdi Jeltzaleak bide emoten dozku gure kezkak instituzioak plazaratuteko. Eusko Alderdi Jeltzaleko gazteak erabakigunetan gauzelako. Arrotasunez dinogu, proiektu honen parte garela, arrotasunez dinogu herri hau maite dogule, eta arrotasunez dinogu proiektu honetan gure ekarpenak egingo doguzela. Izan be, Aitorrek esan dauen moduen legebiltzarreko kidea naz, eta gure behar izan nahi erantzuteko oindala urte bat eta 2 hilabete gazteria legea aprobatu gendun. Lege horren helburu nagusie da gazteen bizikalitatea hobetzea. Gazteak erdigunean ipini genduzan. Oindala hilabete gitxi bebai, Eusko Jaurlaritzak emantzipazio estrategia aprobatu barri dau. Beste batzun artean, 300 euroko laguntza hori eukingo dugu etxe bizitza gastuek aurrera eroateko. Hori de gazteak erdigunean ipintea, hori de gazteak erabakiguneetan egotearen ondorioak. Entzun egiten gaituela eta erantzun egiten gaituela. Horregaitik, maiatzak 28 asko komentetan dauri aukera bidauz, joan edo ez joan ez, aukera bakarra dau joan. Boskatzera joatea aukera bakarra dau, eta aukera bakarra Eusko Alderdi Jeltzalea da, hemen dekozkuzu, hemen gaituzue. Gazte guztiek, Euskadi hobeago bat eraikitzeko pres gauz, anitzagoa, feminista, modernoa, berdea, pres gauz, eta gugez kontau aldozue. Euskal instituzioak gobernatzeko hautagai onenak dekoguz. Hemengo seme-alaba bakara. Ezagutzen dugu Euskadi, ezagutzen dugu Bizkaia, ezagutzen dugu Gipuzkoa, Araba. Gizarte Bizkaitar, Arabar eta Gipuzkoar hobeago bat eraiki gure dugu. Eta gazteak hemen gauz. Horregaitik, maiatzak 28 esate etxean gelitu. Maiatzak 28 aukera bakarra dekogu. Eusko Alderdi Jeltzalearen aukera dekogu. Gora Eusko Gaztedi eta gora Euskadi askatuta. Gora! Eskerrik asko Maitane. Kanpainarekin ere konprometituta zaudela ikusten dugu. Energiaz beteta etorri zarata, animo. Eta konpromisoaren eta hurbiltasunen eredua gure hurrengo islaria. Ez du aurkezpenik behar, egikideek ondo ezagutzen dugu. Askotan berekin erabiltzen gara hausnarketak egiten, lanean, beti hurbil, itsasatutxa. Eskerrik asko. Eskerrik asko etortzea. Eta gonbidapena gaitik. Ikusten dozue Maitanek ezebala ezera apurtu nik deitu nautzanean, eraikitzeko prestegoala betik erakutsi dauzku eta deia jaso beharreban. Gogor, beti indartsua gertzen da, momentu gogorretan bebai, ez da arratikoa dalako bakarre baina horregaitik bebai. Ez erakusi eukingo da barratikoak izite, biokarera. Txikerra baina gogorra eta ondo erakutzita. Baina badakizue eta ez da Bizkaian bakarrik alderdiak beste eskualdeetan bebai eta beste herrialdeetan bebai ardura bera izan dau betik. 127 urte, 128 urte daukasan alderdi batek ardura hori bizirik euki behar dau egunero. Gazteakaz eraikitzen jarraitzearena. Gizartean, baina alderdi barruan bebai.
Hemen gizarteko eragile eta ordezkariak ikusi dozuez eta entzun dozuez. Alderdian gagozanok eta instituzioetan ez gagozanok ardura hori hartu behar dugu eta serio gainera. Zenbatetan esaten deutzegu beste eragile batzuei, enpresei eta barreri, zuei eta zuokaz eraiki behar da bela herria. Eta zuei, oportunidade hori emon behar dautzuela. Baina ez 40 urte daukazu esanean edo 35 edo, ez. Gaztetatik, gazteekaz batera egin nahi dokulako etorkizuna. Eta horretarako oraina ere gazteekaz egin behar dugu. Eusko Alderdi Jeltzaleak bere politikak herriarekin eta herritarrekin egin nahi dauela esaten dauanean, herritar guztiekin aipatzen dau. Gizon, emakume, gazte eta nagusi. Juan Marik esaten dauz sarritan nagusien inguruan hitz egiten dugunean, eta eurekaz begon ginen, eta eurekaz egoten zari ezuek sarritan eta hori be oso opora izaten da, baina Juan Marik esaten dau, ez dira kolektibo bakar bat, ez dauki edanok ardura bardinak, zuek ez daukazu edanok ardura bardinak, baina daukazu esanak, ezagutu behar doguz eta zuek, eta guk batera, ustartu gero horreri emongo dautzegun erantzuna be bai, bai alderdian eta bai instituzioetan. Danok batera eraiki behar dugu oraina. Zuen ardurak guri kontau, baina gugaz batera, edo bide lagun izan gaitezan behintzat erantzunak bilatzen, eta gero gizarteari azaldu, eta zergaitik ez, urrengo hauteskundei begira, saldu bebai egiten duguna. Eta gainera, egin behar dugu arro. Arrokeri gitzigaz, baina arro, sutzu, indartzu, eta gero lanean. Jasondo zue, eta hemen daukagu, Julen bera, zenbatetan, eta batez be komunikabide batzuek horretan beti ibilten dira, gure hautagai gazteren bat, hor jarri dugula esanez, gazte bat behar dugulako eta behar gendulako. Emakumeek esaten dauzkuen moduan. Ez, gizarte honek behar dauz. Gazteak, emakumeak, adinekoak, ikusten badozu ez gure Bizkaiko, Gipuzkoako, Arabako eta baita geroa baik Nafarroan aurkezten dauzen zerrendak, ikusiko dozue guk sinestu egiten dugula benetako intergenerazionalidadean. Sinesten dugu eta aurrera eroaten dugu. No queremos deciros que sois nuestro futuro, y eso decían de Julen también, que será colega, por cierto, el pote será para todo el mundo, ¿verdad que me imagino? Pero decían que como un pobre chaval, estudiante, que le habíamos puesto para que tuviéramos un joven en las listas, para que tuviéramos algunas mujeres, estas cosas que nos suelen contar, pero es que este joven lleva 4 años en un ayuntamiento, ha vuelto a hacer de Murueta un pueblo donde la gente está orgullosa de serlo, colaborando con todos los alcaldes y alcaldesas de Busturialdea y dando un ejemplo de que sois el ahora, sois el presente, en el partido y en la sociedad. Y este aplauso es para todas y todos los que habéis decidido decir que sí al compromiso de participar en las próximas listas electorales en nombre del Partido Nacionalista Vasco. Lo hago con la mayor sinceridad del mundo, con el mayor sentimiento, y lo hago porque creo que tenemos que ponernos firmes contra 2 de esas grandes afirmaciones que se hacen muy gratuitamente, que la juventud no quiere participar, que pasa de la política, estar enfadada, pero pasar, no. Y sobre todo, que estamos destinando a la juventud a un mañana peor que el que nosotras y nosotros hemos vivido. Me niego. Mis hijos tienen vuestra misma edad. No pienso aceptar que ni ellos, ni vosotras, ni vosotros, ni mis futuros nietos y nietas tengan un futuro peor que el que hemos tenido nosotros. Trabajamos cada día para mejorar el nivel de vida de Euskadi, de todos los vascos y vascas, de los hombres y mujeres que quieren hacer aquí su futuro. Y para eso, vosotros, vosotras, tenéis que participar cada día y tenéis que participar en política. Behar zaituegu, danok, eta sarritan, eta Maitanek aipatu dau feminismoa, emakumearen inguruan urte luzez hitz egin dugunean, bardintasunaren inguruan, oraingoan ere, perspektiba hori jartzen dugunean, genero perspektiba hori jartzen dugunean beste politika batzuetan, gazteen perspektiba hori egiten duguzan, aktibidade ekintza politiko guztietan eta proposamen guztietan behar dugu.
Beraz, etorkizuna eraiki bai, baina gaur zuek ere aktibo eta praktikotasun horregaz gu bultzatzen egunero. Izan gaitezen bide lagun, ez alboan gagozanok bakarrik, egindagigun aurrera batera. Alderdiak ikaragarri, uste dut, aziertu handia izan dagoela, aurtengo lema honekin, lelo honekin, batera aurrera egingo dugu, eta batez be, etorkizunari begira, baina gaurkoa sendotuz eta indartuz. Pres bazauzie, gu eskuzabalik gagoz, zuen beharrean gagoz, eta guztion artean, Maitane orain Bizkaiburu Batzarreko gazteena, ni Bizkaiburu Batzarreko nagusiena, eta onartzen bagaitu zue, kate haueten ez daiten zue guztiokaz batera, gaur etorkizuna eraikitzen. Maiatzean, 28an, izan zaiteze aktibo. Zuen etorkizuna zeuek erabaki, ez itzi beste batzuen botoak erabaki dagiala. Maiatzako 28an, Eusko Alderdi Jeltzalea zuek ere, basarielako EAJ-PNV. Gora zuek eta gora Euskadi askatuta. Gora!